Mag siasa jatend piny Kenya William Ruto koro omako chung' motegno ni chenro ma osundo mar gedo mar udi mane onge oyweyo biro konyo ganda jo Kenya. Ruto mane olose kanisa mar ACK Bahati e lamo mar Jumapil owacho ni kar doko ni ji moko kwedo chenro makabano gikone to adieri mar ber mare biro neno. Walter Nyambaga ntiere kod ler mar wachno. Ka olose kinde nyasi mane obage kanisa mar Anglican bade ma Bahati e kaunti ma Nairobi. Jatend piny William Ruto medo goyo debe ne chenro mar gedo mag ute manengogi ogonyore. Ka otel ni chenro ni maromo jende 140 nyaka sani osedo tich kendo konyo nweng'o margi. Tuko na mpango mkubwa wa ujenzi wa manyumba katika taifa letu la Kenya. Na malengo yetu katika ujenzi wa manyumba ni mambo manne ya muhimu. Ya kwanza ni nafasi yetu ya kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na vijana 1140 ambao wanafanya kazi katika program ya housing mahali pote tunazojenga hizi manyumba ikiwemo hapa Nairobi. Ruto konika pokiganio rumo to jo Kenya biro yudo thuolo mag bedo kod utego moseger maromo milion achiel. My commitment is that in the next 5 years we should have 1 million new home owners in Kenya. Jatend piny onyiero kweth maketo sirikal tesre ni thuolo onge magwonyo kendo soko wang' sirikal kama duong' en goya to mag dongruok ne jo Kenya. Kama Nehemia angesikia Sanballat na Tobias, ukuta wa Jerusalem haingejengwa. Kwa sababu kuna Tobias wengi wanasema hata hii mpango ya housing haina maana. Hata hii mpango ya kuzalisha chakula haina maana. Katika hii harakati ya kujenga tutakuwa na watu wengi ambao hawaoni mahali tunaenda. So I have absolutely no issue with whatever is being said left, right and center. My focus is to make sure that we change our country. Ruto mane oten kod governor ma Nairobi Johnson Sakaja kaduto koni dwaro nitiere mar medo kunde mag somo ne jopuonjre. Karuto okoni otengo bilion achiel mar gero kilese 1,000 e kaunti ma Nairobi. Tuko na shida kubwa ya watoto wa Nairobi kusoma. It is a very big concern to me as a parent kwamba tuko na watoto wengi hawana mahali ya kusoma. Na ndio nilisema already, and Aladwa, you know this, nimetoa pesa bilioni 1 ya kujenga additional classrooms for kids of Nairobi County. Na hiyo itajenga madarasa 1,000 mpya ya watoto wa Nairobi. Nitaweka tena katika budget mwaka ujao another 1 billion for another 1,000 classrooms. Kupogore gi mano, Ruto bendo singo ne jo Kenya ni mbolea nitiere moromo. Ka olero ni gunde milion 5 mag mbolea osechwal e dere mag NCPB e pachoka. Nataka niwaeleze hakuna wasiwasi ya mambo ya mbolea. Tayari katika stores zetu sehemu mbalimbali tunapeleka sehemu ambayo inahitajika. Tuko na magunia milioni 5 ya mbolea ambayo tayari tumenunua kama serikali na wakulima watapata. Walter Nyambaga, Ramogi TV.